Sanibonani AVG Reality kama umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane. Namhlanje nginomkhulu uShaba. Mkhulu, ngicela ungishayele ingoma. Kunengoma lapha esisuse umsindo enkundleni zokuxhumana ethi mina ngiyinguni kanjani njani. Ngicela ukuthi ungihlabelele yona mkhulu. Sishe sihlale phezulu kwabo. Sihlale phezulu. Nasi wenke masimini haye, nasi wenke masimini haye, ingene njani belintile haye, ingene njani belintile haye, iwahle njani amabelami haye, iwahle njani amabelami haye, mina linkuna ndoni khole haye, mina linkuna ndoni khole haye, mina linkuna ndoni khole haye, mina linkuna ndoni khole. Siyabonga kakhulu mkhulu. Hayi, umlandi kakhulu bakithi kunjalo. Siyabonga kakhulu. Ingoma bakithi ayithuki umuntu bakithi bathe umkhulu ingoma ngiyokugiya. Kusuke idlozi bakithi seligiya kujatshulwe. Bathe noma ubani nalowo muntu nina elihamba lisithi ubani uliholo ubani uyayicula mayise esesedlozini. So uzobe ethuka bani? Kube kungekho umuntu omthuka. Angithi kunjalo mkhulu. Emakhosini sithuko sendlule bazi. Siyabonga kakhulu. Yeah.